Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Күлкүддин тапшыруы. Безнең бүгенге тапшыруыбыз үзенчәлекле, чөнки яңа елга багышланган. Һәм инде студиябызда кадерле кунаклар да бар. Таныштырып китәм. Татарстанның атказанган артистлары, Мунча таш артистлары Рөстәм Рахманкул, Кызгынчинский, яраткан артистыбыз Искәндәр Нутулла, Әнфис Кәлимуллин, Илгиз Гилфанов һәм инде студиябызны бизәүче, шибәр, матур актрисабыз Айгөл Галиуллина. Һәм мин Гамир Аскадулла. Dostlar, nişigərək яңа ел keyifləri İskəndər Şezdan için nindiyirək ular bilan kirəsin indi яңа елга туган. Dostlar, birinchidan keyiflerim yaxshi menim. Chunki 2021 yil menim yil keladi. Точныймы? O'g'iz yili. Oho. Bilasizmi? Men nishishakman. 2 yanvardan tutunam sizlarga. Bilasizmi, 21 kimni sizishakman? Kimni? Koronavirusni mana bulay satashakman. Молодец. Krizisni mana oylarga şuyashakman. To'xtali, men o'qna bitirmadim. İskəndər, ana ishlab 2 yanvardan Birisi ağırrak bulur şu. Anları bir şamalap şapırın sen. Nek? Gelip bu gözüne kesmesinler. İli veterinar gelip Sinler sıyırına keser. Sen bizden Rüstem Tuğan jizni nerseler ninde uylar bilen kirəsin indi яңа елга? Uylar var, planlarım var. Mana men fevralni көтәм. Hani barımızda kütə, senin de bizden tege Kazanda balası konsertlarını kütəsin değil mi Rüstem? Yok endi pensioner olarak men fevral ayında xotin bilan pomidor, buruch rassadalar o'tirta boshlayman. Mana shuni көтәм. Ne konsertlarını kütmesin mi ne? Konsertlarni dag'ında nıg'ra көтәм. Konsertlar bo'lsa, Qozon konsertlari bo'lsa, menga buruch da kerak tugul, pomidor da kerak tugul. Men ularni sotib olaman. Hem barısını da satıp alır. Молодец. Qarab turam, İlgiz, нәрсе оқисың sen? Malay xat yazgan, şunu okup oturam. Qış babaygadır indi mi? Yok indi, qışbağayga uramga çıkıga yaramay bey. Nişlep? 65 yaştan uzganlarga uramga çıkıga yaramay. Eydem görünmeyi. Mana bir görün bir tane. Kimga yozgansın alasın? Putin babasına yazgan. Oo. Rahmet xatı. Putin babay rahmet sana. Yana yılga 5 min akşa bergen için. Jeykini de boş kaldırmadın, 10 min akşa verdin. Şulay devam etseniz 18 yaşka maşina alır idim deyip turam degen. Vallahi yanında mısın aşağı başla. Planlarla yaşayayım. Ne güzel planlar. Öyle kızlar var belki ipotek oformayıp bulmaz mıyken birinci? Kızga mı? Kızlar Mana İlgiz sana istelikli yıl kaldığımı bu yıl İlgiz'nin kızı tuğdu. Qarab turam, Anfis burşulub oturasın axırı. Balların kubka burşulasın mı? Yok min ortada. Nişek ortada. Mine İlgiz bilen Rüstem abinin ortasında. Noğan sağnaşıla bizden ikimizin Da, ortasında ortada oturasın. oturasın. Yok indi. Men hali pensiya yırak. Ne уже subsidiyalık balalarda yok. Sen İskender abine sakın oturasın. Büyükleri pensiyaya yaşını arttırdılar. Seni 65'e kadar yırağa da. Ay gel. Ben aytam, konsertlar yok vaqtda нәрсе bilan shug'ullanasan endi? Ay, Gamil Gabdulovich bilasizmi, meni bit hozir ishim bik ko'p. Na 1 minut bo'sh vaqtim yo'q menim. Na hozir 1 soatdan konferensiya. Ondan ol kosmetolog, diyetologlar bilan kengashma. Na kim deganda 6-7 jirchiga baya berasim bor. Ular bit hammasi menim baya beruimni kutadi. Ular hammasi menim kengashimga muhtoj. Ay gel, nindi ish ol? Nishik yetişəsin? Nişik şıdıysın? Şıdıysan endi ol bit. Jip-jengil suzilib yotasan da karavotga mina Instagramga kirib shumasan. Like'lar, komentariylar qo'yib tik yotasan. Batışmandırıp. Тоже миңа
Hater. Topqanınız. Biz aның bilan butunimizdan shug'ullanamiz. Kirib chiqing. Kim narsa bilan shug'ullanaydi? Burun zamanda yaşagendi bir podsha. Onun bulgan bir sılu matur kızı. Lakin günlerinin bir gününde onu Yavuz diye periye urlap gitken. Hem onu kutkarığa deyip tong batır yolga çıkkan. Aylar şapkan, yıllar şapkan. Hem nihayet diye periye saraya yanına gelip jitken. Nerse bulganın biz sizinle hazır korap gideriz. Tak, tong batır çığa. Tong batır çığa. Bunda benden başka bir kişi de yok. Sen bitti tong batır haydi şu. Davay tong batır çık. Haydi. Aya gitti. Abdullah ya. Urtağa haydi. Urtağa. Haydi. Kavatla. Hey, kavatla. Diyüp beriye şık birige. Diyüp beriye şık birige. Diyor beri şık bir yerge. Bir yerge tugul, birige. Bir yerge tugul bir yerge. Kildim seni jingerge tulhuy zatı. Geldim senin şigerge kalkoz atı. Sina şaba tırgaş küp mü kışlar uzdu. Sina şebat tırgaç kopma ıştan tuzdu. İki tapkır kozlar jılıyakka gitti. İki tapkır jılıyakta kopma kızlar kipti. Bitti senin başın. Bitli senin başın. Işırtam canını kuklerge. Işırtam şununla kuklerge. Şık birige hazırım. Şık birige. Hazır kuk. Düper işığa. Diyor peri işine. Kavatlama. Kapatlama. Ağılış. Selam. Yanı yıl bilen. Hikmet. Nişik haller. Yanı yıl gıybet kuruş oldum. Ben de yana 31 güne bitel bugün. Hey! Sülüşmeniz. Benim arttağına kavatlara kire. Sen kim? Diyu peri. No? Ha? Sen kayan şığına diyiş. Tıgından. No parti yoktun şunu. Hemen pis itip kine kirgenim. Hazır çıkam. Diyu peri. Очень приятно. Min de bir Очень приятно. Dikkat durğuz. Kavatla. Kim benim kapka tibinde kışkıra? Kim benim kapka tümünde aşkına? Bu min tang batır kütmedin mi ecelini? Bu min tang batır. Kütmedin mi keşenle? Seni kurgeç benim aşığım artıp taşı. Seni kurgeç benim aşulum artın koşuy. Koya benim sigen yarım. Aya benim 8 yarım. Nindi 8 yarım. İdi 8 yarım ha. Misina yanı yıl aldığından unsum itip birdi. Şıttırasın ağlı. Sigen yarım. Anlıyorsun? Sigen Ha, yarım. sigen yartım. Ul hazır minde işte kungulum ne yuvata. Ul hazır benim işte. Kungulum ne bulgata. Ah sen ne gale. Oh sen nakli akme. Sayla alıştan mı, suğuştan mı? Sayla. Alıştan mı, suluştan mı? Tong batıraydı. Sayla. Kaysı ştanını saldırayım solun mu ona? Puh. Yok, indiye kiyet burçtan saldırmıyorlar, indi bolalar olduğunda. Patşa kızı kire. Muhabbet kız okuradım. Başı koyan kredi mi? Nindi sizi görüşke kiyme bu. Soң бүтін нәрсе болмағанға кидім енді, қақырып кетем. Kiremiş o dikkat. Yok bu padişah kızı bulsayım. Min prenses. Yaşın ikiyim bir önemli yüperiyle. Kiremiş ya prinsesi. Olkaş dikkat. Havatla. Kildin mi maturum? Gidin mi maturan ha? Нәрсе? Hüt! Allah. Осы бет. Suğuşma. Onu tong batıraydır tişki. Aha duraktım yanına benim kulak tüvüne şabab etti. Ey kavatla. Kaytalmadın mı ni maturum? Katalmadın mı ne matırım? Kaytalmadım şu işik yabık buldu. Қайта алмадым шу, ишек ябық болды. Nindi işek.
Соң мен түгел инде шушыдыр. Рәхмәт ишек. Тиккүр оту. Әйдә синең белән моны бәргәләп атыйк. Әйдә, синең белән монда бергәләп ятыйк. Бәргәләп атыйк. Бергәләп ятыйк. Мин һәр вакыт риза матурым. Мин һәрвакыт риза матурым. Син түгел аңгыра патша кызы. Син түгел, аңгыра патша кызы. Синең нурлы йөзләреңә, җанлы күзләреңә мин күптән гашыйк. Синең нурлы йөзләреңә, җонлы күзләреңә мин күптән гашыйк. Патша кызына карап әйт, юнсез. Патша кызына кара, ей ямсыз. Фу! Түгірмәлі. Түгелме? Әйдә сугышабыз канга кадәр. Әйдә шуышабыз таңга кадәр. Нәрсә? Нәрсә? Озыр шушы кызыда мисыңа сүрік бәрі. Жүрін алқаш. Нәрсә тыш-тыш? Нәрсә тышлап отырасың син анда, Абит кагына киләле, мин сиңа сосиска петеси ясап җибәрәмен. Бар көк бит монда. Жүрін алқаш. Балаларға теләсә нәрсә биреп килә. Әйтәм, җәмәгать, чынлап та әкияти дөньяда яшибез инде, димме? Бик дөрес әйтәсең. Әкиятләрнең әкият дөньясында яшибез. Менә дуслар, миңа яңа гына әле сәер квитанция килде. Инде сәер. Яуган карга %67 сумда 87 тиенне 20 январга хәтле кертеп түләргә дигән. Нигә шаккаттың син аңа? Миңа май айында түбәгездән боз батып төшердек дип квитанция җибәргәннәр иде. Түләдеңме? Юк, түләмәдем, минем түбә юк бит ремонтта. Сезгә нәрсә? Яуган карга, бозга квитанция килгән. Менә миңа искән җилгә квитанция килде. Кайдан искән җиргә? Урамдагы искән Һә, җилгә. урамдагы. Мала, кара. Искәндерәк квитансияң бир әле. Карышын әйме? Так, синеке җилеше. Амира, син түләдең дисеңме? Юк, түләмәдем. Менә алайса түләрсең. Карлы буран өчен. Минем әле тагын 3 квитанция бар. Вот әкият бу җәмәгать. Мин әйтәм, бугай җәй көне яңгырга да киләчәк. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне барып бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә ягыныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә ягыныма. Бер күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Нигә без нигә уйламагандыр да, йөрәкләрнең ярсып янасың. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагын да. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасың килә ягыныма. Айларда син бүген күрен әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Оныттырып
to'liq tugel, hali de bitmugel. Sening yanda yirik adashib, sen paylarda jonim, umr o'tgan sayin sog'inaman seni tog'imda. Sen bo'lsa da ko'rib, butunlay yadiyib, qaytarasın killa yo'qnima. Sen paylarda jonim, umr o'tgan sayin sog'inaman seni tog'imda. Sen bo'lsa da ko'rib, butunlay yadiyib, qaytarasın killa yo'qnima. Sen bo'lsa da ko'rib, butunlay yadiyib, qaytarasın killa yo'qnima. Qaytarasın killa yo'qnima. Gel. Sen qayda qarshi almoqchi bo'lasың endi yangi yilni? Uyda. Ник сұрайсыз Ғамил абай? Sen buna qonaqqa kelib ketarman degan edim. Келегіз әлбәттә, келегіз. Ләкин сақлану шараларын алып келерге ұнытмағыз, яңы. Nindi saqlanu şaralары? Ғамил Ғабдулловична, маска, перчатка, антисептик, справка. Spravka? Ну, Benim Gafet kinetgina planlar o'zgarib ketdi hali. неге? Просто xotin bilan 20 yil ilk yangi yil qarshi olgan esga tushdi. Aygel, vaqtını boşqa uzdurma. Жылда шулай сұрайда келмей ел барыбыр. Bacay miravay kişisin. Sen bulmasan kulem. Vallahi meşakkatlenmez kayı bacay. Biz şu an sen bulganda yaşayız bacay. Menayimi bacay bugün ikilerge hatlı sözünü küttük da 3-5 minutta çıkıp gittik karşıya. Azrak soňa galandy, şol şap ketip bolmady. Ana kilemimi bacay degende yol kütübünde tanıdılar meni. Garmınçı bitini miravay verdin. Hatar inse hatar. Sırası mene kırından salıp verdiler. Mındak gelsem siz kütüp jatasız iken bizni. Rahmat bacay, rahmat. Olur kim ko'ngilli bo'lurga kerak. Mana shunday yashab yotamiz endi bajay. Evet, rizq var yaşa. Ol bit gitme. Ha? Yaşa. Yaşa. Mana shunday yashab yotamiz endi. Sen kıda olgansız eken. Ey Gamil, nishlep mayka bilen oturasın qonaqlar oldunda bir ali kostyumingni kiyip chiq hali. Kaçtım siz oturam ekan, qonaqlar. Kaçtım siz oturam ekan aytam.
iş oturayım da. Keştip kim iş otur şunda konaklar şirkaç ha. Qarab turam da bajay istin kalıp jibergensiz iken. Ol bajay istinkini alın olgansız. Atigi gireşek buruşlarınızı siz indi koyşan tülemekşi bulasız. Ey kiyev! Kiyev desen hatırın kalır. Nindi buruş indi ol? Hazırgı zamanda 200 ming tenke buruş mu ney? Otnağa 7 tapkır kiresiz, 7'sinde 7 tapkır aytesiz şunu. Nindi buruş bulsun indi ol? Puh, bildin mi? Buruş tügül deyip aytesin mi? Min şol 200 ming tenke üçün kutuma 7'siyle şutan kiyen motorla satıp duram. Bana buruş tügül ol, okşa tügül ol meselen, ha? Durma! Sana kim turga kuşasın onda ya? Ene barda benim şekilli zavodda işles bana kartında. Sensin kimni oldalıysın? Zavod işlemenge o bakayım şeydi oy. Kökten aşka ulayın bir diye şu şişini bulmasa. Tamam duyar, kutup dur. Gamil min aldın mı? Eleş eşlerinden vurab alayım miken? Sen, bege şakta mankanını sürte kim üstürdesin şu şapan tügülme. Üzümden kalan giyimlerini sana verip min üstürmedin misin seni? Sen olsun kim benim mankamını sürtürüyor kuşkan? Sen olsun kim şu şalamalarını giydiriyor kuşkan? Giyizmeyin! Gamil Hey ko'tarilib ketdi benim do'stlar. Aydagiz yangi yil turida jırlashib o'tiraylik ha. Oygul, sen bilan nindi? Yangi yil jiri bilasan. Jırlab ko'rsatali. Yolka yolka biz seni bir küp sattık bu yılını. Sen tağında kıymetlenip artıp geldin bu yılını. To'xtalar. Oygul. Bu jırın bu so'zlari bulay tugul. Jır endi yangi yilni so'zlari bulay tugul jamaat. Samim bit bu yıl şırşı sattım. Sizge 300 beyden şırşı gerek değil mi? Yo'q. Menga kerak tugul. Men birini bir zamanda alganim iskustvenni. Hamma tura jamaat. Ey rasxud yo'q. Ildim qo'ydim. Aha. Mana Elvis shotki avulda o'sgan malay. O'shga qo'yinda maktabida, o'shga maktabida o'qigan. Sizni xit uyratganlardir bit endi. Bir yangi yil jiri. Aydalar. Yalan Öyle unutmagandır yaşarak bit. Bu jırlarını. Heytmesi ağır söz heytmesi yürek bit bilayda yaralı. To'xtala. Birinchi yangi yil jiri bo'lsa, unda yangi yilning yo'q harfi da yo'q. Yangi Qara yil jiddiy jiri tugul. tugul. Yangi yil jiri tugul. 1 yanvar jiri. Heytmesi ağır söz. Ne yigitlar? Ana kishini jalattың sen. Meni mana kushi yilına bag'ishlangan jir bor. O, mana. Yilına. Aha, naka? Давай. Uzak durdu, kusi şapmadı. 20. yıl şak atladı. Bir uzak vardı bu kusi yılı bu yıl. Ilgiz. Jiri kendi ishni yangi yilniki. Ne былтыр dekabrda jırlashib qolgan bu jiri. Bu kim bilgen boya bulay bolasın yılını. Olsa da şulay endi. Ana İskender şu yazdan işbirinde Tatar xalq kuylarini aybat jırlay. Yangi yil turida da bir narsa jırladi to'g'ri. Rahmat. Yiğitim bir jırşırlay bilmeyin. Başlaysan mı sen bugün çok? Sokmaklar şuvalgan, adresler yuvalgan. Bilmeyin koylardan koyutkanlar. To'xtala. Bu endi yangi yil jiri bo'lsin bu. Men her yılını korporatiften koytkanda, şu jırını jırlap koytam da,
Үйге қойтып кірем де, ауам да. Фирзар ғұмыр бойы шушыны жырлай бит әлі. Жырлай білген кішіні шулай жырлатмайлар енді ана. Ярар. Соқмақылары Болды. Сезіне, бүтін шаны синде. Аңладым. Еде бір, сен бетін сәғына жырлаған кіші ғамырға өншатташын. Дейді? Бәлүр бакалларда шампан шәрәбі, жырлығалы, ойнығалы, таңға қадерлі. Вот ішмаса, вот жаңа ел. Рахмат Сезіне. Сен өзің бір нәрсе жырлай білесің ма? Мен бүгін жырлап баташмайм енді. Аңлашылды. Аңлашылды. Менің малай жырлай. Sağınıp yana yürek, ışraşabızın iksirek. Yaşarışın yaşnarışın mine barısın kirek. Sine barır yolumda, uza koyu taltirek. Adaştırması için yolda mine barısın kirek. Men türlü azaplarına sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Men türlü azaplarına sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Selam kile uzun yok, üzüle şuma uzak. Sırlarım nesiler için mine barısın kirek. Yaratılı karaştan güller üsse dizerek. İn motor kalbiler için mine barısın kirek. Men türlü azaplarına sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Men türlü azaplarına sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Yegirip müner idim, tağlara bir yegirek. Şunda berge müner işin mine barısın kirek. Ağır şaklar kilgende, bulurmun sina tirek. Sınavlarını uzar işin mine barısın kirek. Men türlü azaplarını sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Men türlü azaplarını sığdırabit bir yürek. İn bakatlı bulur işin mine singana kirek. Şulaydı bizim tapşırığımız azağına yakınlaştı dostlar. 2021 yıl oңышlar кетірсін. Мәхәббәт. Бәхет. Барыбызға да көңіл тынышлығы, ең мұхимі саулыққа тойып яшайық. İsenlik, iminlik, selametlik birsin Rabbimiz Allah Teala. Яңа 2021 yılını nindigine ağırlıklar kelсе de keyfinizni düşürmеше, көңіл көтәренкілігі bilen gülüp yaşayınız. Яңа yıllar bilen dostlar, Toşka Susi bu sizden güldürü bizden! Allah'a şükür bitti. Haydağız. Al onlarga. Ana bunu da Tapta ben de bir ikini tıkayım. Şulay енді ол. Жырлай білген кішіні ғұмыр бойы жырлатмайлар.
Soqmaqlar şuvalgan, adresalar yo'g'algan. Bilmem men qo'ylardan qaytqanni. Ela qo'ytami? Endi iskendire o'tirmaydi. Bittimi ne? Bitti, endi bitti. Endi 4 yillab xat algan жоқ еді. Малай оқырға кетті де жоғалды. Мына хат жіберген. Әткей, мені құтлый аласыз, үйлендім. Әттіккейім, нендей зор шатлық. Енді бит 4-ші дистеге шыққан еді малай. Шешлері құйылып біткен еді. Ұзақламай келінігізді көрсәтірге қайтып кетерге есеп бар. Әзірленіп тұрғыз, yüzге қызылық келерлік болмасын. Ой Аллам, әғземде бит районға кетіп барған еді. Хатыным яки сіздің келінігіз бек оңған кіші, ішке тұтынса, қолында от ойната. Қолында от ойнатса ойнатсын, тек біздігіне бейтмесін. Тек сізге бірі-біріні кесетіп қойыны кереклі деп санайым. Оларының яғында қушамат тағу ғадәтті бар екен. Қушамат қойда жоқ енді ол. Хатынымның әтелері яғынан қушаматлары әтеш, әнелері яғынан сыйыр. Барлық туғанлары да қушаматлы. Қойсы әт, қойсы қос, қойсы күрке. Шуңа күрә сыйыр әтәш кебі хайван исемләрен хатын алдында вапшы кулланмагыз. Гомумән мал туарны үз исеме белән әйтмәсәгез, әйбәтрәк булыр иде. Ничә инде ул авылда торып мал туарны үз исеме белән әйтмәскә? Әтекәем. Киләсе атнада кайтабыз. Хәзергә хушыгыз тиздән күрешүне көтеп, улыгыз Гомәр һәм килнегез Илдария. Бу бит инде әллә качан язылган хат. Бу бит хәзер кайталар дигән сүз. Кара әле син аны, шушыган бәрияне. Алып кайта да почтаны, ташлы ялдына, таратмыйча. Аннан соң Әгъзәм районнан кайтып җиткесен иде, балалар кайтканчы. Хатны укырга кирәк. Кайтып җитте Әгъзәм. Карчык! Кайтып җиттең, кара әле. Хат килгән, укырга. Балалар кайтты, балалар. Исәмәлей, Михаил бар. Менә сиңа килен, пожалуйста. Әйбәт матур мәлей. Ой, модель. Сен bu salma balakayım. Karaylı nindi matur etisi karaylı. Türkiye'ni biraz yolçanrak, asturur yaman, yolçan. Yolçan? Gel min akşagan iken. Ey maladis. Kimge şagan? Min de yaşakta yolçan idem. Yarar. Siz sıngalı koydan şıraştınız bulay. Rayон өзәгендә магазинга кибеткә керсәм, Бұлар туралар икесе, мен әйтәм, қаршық білә бізге бүләк сайлы тұрғаннар деп сүйініп қойдым. Әтейсі, қарәлі. Балады сізге түсірдің, әне. Сіңа бір қойшында бүләксіз қойтқан ме? Кәнішін олды мәне, қазір. Балаларын оңайсыз қалға қоясың. Сіңа әр уақыт бүләк қойтам. Балалардан ненде бүләк күтті, өзлері бүләк біталар. Мұнса жуарға кір қаршық. Яра. Мінәлі сіңа лимон еме? Рахатланып шай ішерсің, ма? Мұнша яқтың, ма? Çaptı? Mə, kak abışını kırlarını juvub ver. Jarar oğlum. Ayda oturuşuңuz. Oturuşuңuz. Oğlum, şu xatlı suyundim. Mına bu ilandım degan xabarini eşitkəş. Ey balaqayım. Endi qortayıp da baralar yara bir gebet buldu. Allah'a şükür. Oğlum, bek motor xatın alğanın. Ey, şiver. Biz yaşaqda qoyda bulğandır endi ol şiver kızlar. Sen de şiver qarşı. Oğlum, qaysı yaqlıqqa kelin? Aksubay yağından әтей. Aksubay? Aha. Ол жақларда болғаным жоқ. Qaysı ауылдан? Дүрт мұнша. Vallahi, берек жарлы ауыл екен. Дүрт кіна мұншалым екен не? Жоқ енді әтей, ауылдарының есімі дүрт мұнша деп атала. Білмейм анда мұншалар көбейе. Oğlum, жаратып үйлендің мұсың еді? Ну, анысы менім іш әтей. Келін сені яратам екен? Мұнысы аның іші. Oğlum sen bana aşulanma, мен sötük yatık kişi. Ol bir tane үйлендің de bittin tügül. Koyda durursunuz, nersege oturup жүрürsünüz, nerse kiyersiz, nerse aşarsız degende. Mına бұсы sen de әтей, senin іш. Ey, men aytam. Birak batır ittirip söyleşip oturamiz. Tek buni hali kelingina söyleşip ko'rsatmadi. Ko'rsatirman hali, ko'rsatirman. Yarar, alay bo'lg'ash. Nerse? Tağın налогадан хат келді міне. Көмітулер кабылайындан, nerse? Ey Allah'ım. Men aytam әтейсе, şulonga шығасың келмей mi бірер нәрсекеге? Nerse ayta deyip duram anang, молодец. Qarşı,
Çılanga çıkası yok, rayondan üzüm alganıyım bunu. Bunday şatlықлы haber bulgaç. Oğlum, jibarıp alayın azırak. Ayda birini sağlık alatay. Kelin sen bizden şolanmay ama şınap da koңыл buldu. Özüңde bir kişi var. Aydaga. İsenlikka, isen sağ yaşagız ballar. Aşağı oturağız, aşağı oturağız. Eydegiz, eydegiz. Oy Allah'ım, nişlisin oğlum? Tunçuğazım et kadar. Ömürge aş kurmaganda kılanasın. Elle hoş yürüysüz mü şehirde? Yok hani yaşayız normalde. Gül pişirip durabız, gül pişirip Nerse aşıysız indi siz Bir bunlar? iftarada pişirip durabız, gül aşıyız. Aha. No irte bilen mine daşirak pişirip aşıyız. Alışka pirvi bilen iftaray, daşirak bilen roltun pişirip aşıyız. No, kiş bilen lakıyı ucun indi, galini bulanık pişirip aşıyız yani. Dik demli bula galini bulanık yani. Bu daşirak degen nersesin indi? Daşirak nerse indi o? Nerse bulsun? Etke biren bir koynar su salıp, doşarik. Galina Blanka temli mi? Hani klas, galini bulanık demli bula. Ansı lakıyı ucun kiş bilen. Vallahi bulgaç min eytem. Eti gedemine Galina Blanka birge kirek pişirip. Lina Cemile Blanka'da bir geybet. Hani oş şu kadar demli bulgan imi. Nerse iti salıp pişirdin oşka? Neydi etin gitkende mine rayonga gitkende suyup gitkeniyle min eytem ney? Bu tıgı ney? Tıgı. Ata tavuk şulpası bu. Nindi ata tavuk? Nindi mine? Kikrikok deyip kışkıratırganı. Eteş bula ulan kıramılmasan, eteş. Onan gazet okuyayım mı? Başı butalı bitken şunda. Bütün жол depresi okup. Ayda tibirenin şigar. Ayda lan. Okumadım ben o bütün gazetini padret. Jaralinden eytesin Hayır. sormasa bunda. Ana oku Tataristan yaşlarım sa. Ayda. Sen karışık. Eytesisin bulsa eyt şunda. Nerse yalıp durursan ki, indi uylangan bit, kelin özü bizniki. Uzun sözün kıskası şu, sileşesi var iletisi. Eydeli çıkıp sileşik. Çıkmayayım şu şunda aytmına bit konaklar. Yapçılar yok. Karali Sinan he. Ugiz hatını kütüden kaytmagan. Ona kız bilen nersedir bulgan çıkıp kırayım hali. Ne sen ne şey bulgan? Bütün kişilerin mine kuşamatları var iken, oğuzunun kuşuna bak. Пожалуйста, kısına kalmayık. Oylardan başın ciddi ol. Eteşli ota tavuk yerine karışık. Sen eteşli otasını urtiler iken bit. O nasıl sıyır? Karışık. İş seriyoz ne bit? Şimdi kadar hayvan isim etmişsin hiç yaşarak kirakindi. Ha, haydi azrak. Gula bir şiterge kirek, gula. Yüreğini barığa kirak, haydi. Davay mene. Et turunda süs çıktan işlemiz. Hov deyimiz. Yok, hovlu sizeler. Haydi mene bula itemiz. Eğer de ben mene bula itsem. Et turunda bula. Bir kim bilmeyi iki güne bilemiz. Yarar. Tak. Eğer de gece turunda su çıksan işlemiz. Gece nerseyinde o? Mıkıkıki? Yok, ona sizeler. Haydi aştansızdık. O. Потому что gecenin pastanı kurtarılgan. Ay, aytırga da şöyle. Karşım! İştansız bakşağa kırgan deysen anlaysın sırası. Yok tuqtalı. Kilinnin itege kıska, üzüne uylan. Soqallı deysen, Mulla Garif abi ne bejatken kevge mi? Ede karşı kıraz biraz sitter biz şunda. No sen bana qaraptır yeme. Gül bana itibar etmisin. Oğuzunu ulşa baş. Gül bana ana qaraptır. Qaralısın ana. Yarak kişi kilse gelmeyin üret'e başlayın. Yüretmiş ya. Misi üretmeyin bitelim. Kilim bunda kuna bugün. İşte bindi bizge kilin bulup düşkeç konmazka. Kunsa şula juklara kunay kolay kan mi? Oyağına noski kiyip jukla. Oyakka? Nese bulgan benim oyakka he? Barmakların kekeregen, tırnağın sorgaygan. Mene pastayanı şuşlay. Mena naski kiyerge mi? Jıklagan
болған да? Киесің енді кимеші. Міне мен носки кисем, сен башыңа фуражка киіп шықла, қолыңа биелей, бетіңе шыптыр жап. Әті қойда жүрісің дәлі, жумалды қыз, Ойнақшы бір әрді шегелі. Ашап отырғыз Ол қыз қатының сауды, ол қыз қатының сауды. Қыз қатының да. Айя. Айдаты бір әрді салы қалы. Ашап Айда. Улем. Ну, қапсаздаdır яқзам. Хасан нешлеп бересің, а? Қаралы яқзам. Ник асырысыз ұлытны кіші бұлайда кірмей бітсізге. Иккігіз бір етке тұрасыз бітсіз. Келен, бұл біздің сымайыз. Сен мені сыйла деген сөз, қолын созып тұра бол. Жығырмеш жол газға тұрмаға ақша жия, газ жоқ қаман. Қара бұтан күні кірсің әлі бар. Ағзам, 20-ші yıllarдағы закон кирайленіп қайтатағын. Репрессивный. Почти, ауыл құжалығына. Мына, значит, біз 1 июльден әр бір құжалықта перепис алып барашақпыз. Мында, значит, өсімдіктер саны маттектір, алмағаштыр, хайуандар санын аламыз да, жаңатадан ауыл халқына нормальнығын айтып, налог кіртеміз. Ара, слушай, бұтан күні кірсің, а? Мен кіріп келем, бақшағыздан санап кіріп келем, между прочим. Мына сіз мұнда қарлығанны 2-гіне yazғансыз. Между прочим, 6 қарлығаныңыз бар, 4-сін кисесіз. Матик сіздің 3 деген 9 матигіңіз бар, 6-сын жоқ етесіз. Башқа күні кірсің. Алмағаш мұнда 2 деген, между прочим, 10 алмағашығыз. Обау, сізде кіші бар екен бет. Мала үйленді, кірме бұтан күні кірсің бар. Чөтеғзем, сіздің ол малай бұйыл шаста қызлар алып қайта башлады. Кірген сайын бір қыз, сабан тұйға алып қайтқаны қорарағы емсіз ие. Мына мұнысы сары вроде нишауа. Аялам! Нишлеп сен шушының сөзін тыңлап отырасың атейсе, нишлеп қуып шығармысың Басын жаңаны? бітер, бар. Ерсе керек шушал Қарай, қырып. басын бітер. Бүтін темні бітіріп мұнда ята, бар шықыл мұннан. Қоралы, кірген сайын сұрармын дейм, жұртта қойсыңыз құжасызның. Неге сұрап тұрасың аны? Хасан, мен қожайыны, мен. Әйтем, ана, мен кірген сайын баш құстымын даунап жатасың. Хасан, үйде мен қожа болғаш, қойда ұйықласым келсе, шында жүркіне маңнадың ма? Какая разница, тиясында жүкласына. Та, түп мәселеге келеміз. Хайуаннар санына. Мына мен мұнда, сіз сельсоветтен алды мені, мына хайуаннар саны. Мына мұнда, между прочим, сіздің құйылған мұнда бірінші әтәш. Әтәш бір гіне құйылған. Мына ішік алдығыздан санап кіріп келем, 6 әтәшігіз жүгіре. Мына жидіншісі, мына жидінші әтәш. Но мұнда тағын құйылған тана біреу, 2 тана қыз бар. Но бұларына да түзәрлік әқзәм. Но сыйырының біріні құйғансыз, сыйырығыз 2. Ол 2 сыйырына сұрағыншы, бір кәжа сұрасан, аның жүні, сүті, күкайы. Күкайы жоқ. Мына мен шуа көре, ұйла. Әзі, сен несте мұнда кешіз басына кіріп провокация тетіп отырасың? Kimsin әлі сен мұнда, Kimsin сен? Сыпыйыз, Бар сыпыйыз. қанатым ерме мұнда сыптырып әйләндіріп ысырып сығағанса, әлі кім болып? Құр әлі! Кешіз басына. Ағзам, сіздің мала үйленмей келға шыға екен бе? Кірдің ме? Әтейеней! Отырығыз отыр. Сіз нешлеп үшеулешіп бір хайванның аузына қорап отырасыз, Ызбағызны көтеріп кете бет қазір. Кәм тағын мінен әсте нешлеп сіз жұрт хайванлардың өз есімдері білен атамайсыз, Нейді атата олды? Қор әлі! Әлі сен бір-бірін әсте қындырдың ма? Көп сөйлейсің, гел сөйлейсің, керегінде сөйлейсің, керекмәгенінде сөйлейсің, қатын кіш шекелі шушы бір тіліңді тыя білмейсің енді сені. Жылай ярамай беттенді. Бітірді баланы. Мен мына сіздің Тағын ауызын ацып недір әйтмәксі болып тұра. Мына мен сіздің ауылдағы қошаматтар турында әтті біләне неге хат жазып жіберген ем. Мына шуңа келіп шыққан мына оңлашылмаушылы. Айттым бұған.
Шулай міне. Кушаматлар турында гына Кушамат міне. турында, Біздің акта бит кушаматларға есібіз кетмей. Кушамат бит ол кішіге орден яки бүлек кебек сойлап қына беріле. Қараңыз әлі елесіздің яқта кушаматлар бітінде yok mu? Бар келін бар. Ey onang bula қорықтық бейт. Сиға жейтін болды деп әйтмәске болды ол хайван есімдерін. Шулай міне. Бізде мында қушамат. Міне сымайыз шығып кетті бет әлі. Аны қушаматтыр айтын бі келін? Нешек? Пистон Хасаны. Әлі сен онаңды қынеші сәң үлесің. Оныкы нешек. Параход жәмилесі. Жарар. Еш шақталы метеор Жәмиләйді. Қазіргіне баржық ейләніп барасың. Өзіңні білгеме? Қызым, әйтін мүсің аның қушаматы? Жарар, ет. Әтәйін әкім біләсі yok енді аның. Исімі Ағзам болғаш, салырға да бек яратқаш, кушаматы да Ағдам болырға тиіш. Yok şul kilin. Barmatuha Ағзам мен. Гүмәрнікі неше, гүмәрнікі. Бардыр әлі, оныңда кушаматы бардыр. Әтей, несмей? Ярар. Несмей әтей? Ярар қыра елді. Теккіне тұртырна! Мойныңа сындырам қазір. Келін өзіңнің бар ма кушамат? Нешілеп болмасын енді. Әмин, әтеш Хасан білән сүйір әминеден туған күрке елдария бұлам. Ей келін, мен сеңа автомат күрке деп кушамалы. Қаршы, қарамалай сен ажап келген бет бұл. Әйттім бет, жуашты. Келін қойнана туфрағынан туадай дұрыс екен, олам. Бақытлы яшаңыз, өзіміздің кіші рахатланып яшаңыз, ема. Балаларыңызға да кушамат кушылсын. Бірге яшы, Хасан! Келер бұта! Кушаматы кушылмаған тотарда халық сирек, кушаматы кушылмаған тотарда халық сирек. Кушаматлар яңғыраса сүйіне менім ерек, кушаматлар яңғыраса сүйіне менім ерек. Nere bola tırma feriti, gece Hasan nere bola tırma feriti. Nesilleri bile bisnek bulla burun ceviti, nesilleri bile bisnek bulla burun ceviti. Akışları, fazları, kuyanları, tülküsü. Akışları, fazları, kuyanları, tülküsü. Kuşamat kişinin yüzü, nesillerinin ülgüsü. Kuşamat kişinin yüzü, nesillerinin ülgüsü. Hüpkelemi sarık diysen bakadan külögüne, hüpkelemi sarık diysen bakadan külögüne. Halı güzel billeri tukum geli Türkiye'de, halı güzel billeri tukum geli Türkiye'de, halı güzel billeri tukum geli Türkiye'de. Sahnede 25 yaşlık Munça Taşı Tiyatrı. Hürmetli tamaşaçılar, Күміш туйда сізні күлдірген, сүйіндірген артистларны тағын яңадан сәхнә түріне шақырабыз, алқышлап қаршылайбыз. Шуларның біріншісі, театрыбызның йөрәге, театрыбызның жетекшісі, Татарстанның ат казанган артисты Гамил Әсхәдулла. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Ульяна Князева. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Рахманкул Козгынчинский. Театрыбызның ат казанган артисты Искәндәр Мутугулла. Артисткабыз Сирень Сафина. Авторыбыз Әнфис Кәлимулли. Җырчыларыбыз театрыбызның ат казанган җырчысы Ландыш Галеева. Театрыбызның яшь җырчысы Гөлфирә Шафигуллина. Театрыбызның җырчысы Ринат Гәрәй.
Театрыбызның от казанган музыканты Альберт Абдулов. Һәм безнең тавыш операторы Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Сергей Хоружев. Бүгінгі тамашаны алып барды. Яш талантлы артистimiz Илмар Абдуллин Кымышкульский Мамадышский. Taşı kızgan toba oynar jimilleri ise bizning ko'ngil bulur idi sizga şifası desem alqışlarız kuşağınız munşa taşına kelgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç alqışlarız Uşağınız munşa taşına kelgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç su boyunda dağlar arası yana salgan munşası hep batarlarının munşasıla günde şulay bulsaşı alqışlarız uşağınız munşa taşına kelgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç alqışlarız uşağınız munşa taşına kelgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç menden işik rahat ekan birgalab güle bilgeç. Hürmetli tamaşaçılar, biz sizge selametlik dileymiz, uğuşlar dileymiz. Kileşeğiniz yaktı bulsun, tanışlık bulsun. Toşka su sibu sizden, güldürü bizden. Sağ olunuz.